maje boy ni arobi ohiame cause imame mi okpa ni we imari ewo ka mari ewo gete o se ni nata we ni ma we si le gba re wa no kwa ni ya confess e odi ona bori emegu ya gbo we wa ni drop e ba ni meri ala dia so that odi ogugwe ni we be me e proof ni mebe ya ohun bad we be una we gbe ta mo je boy o je boy ya ise gbe la kojo wo hun ina ise gbe la kojo wo susu ma we mi oti o ege ni na we video kan we ma kill denima even one here call it amagwe no egun ayo na eme egwere gbe mu e eme megwe na ma to abinya ni ho wa abinya ni ma tik no ehin ya gu me gwa no kie Facebook ore e no le e Facebook gwe wa gbisejo era ya gwa ma gwa we no ku oba we no meje na you ma DJ boy emi ogboa ye boy won mo to gboa benu ya gbo we won mo to gboa uga egu ma wewe mimi ari ogwa no kwa Omajo bog begwe ma wewe ye me prove uye gbeli kin aye beba wo se nu na ki o deni ya wo se nu na ki o dena ba danyo abenya ni we gogoro abenya ni ma iya mana me la tani ya me 1000 wuki jebo I dajo wa ko me gu jebo I gun o jebo I stay on your own respect yourself are lani we ni are lani me respect yourself Who ti gbe me benu gbe boy o we who set wu me mi ropa who set gbe me who me gu egbe who boy no work agu egbe ye boy stay on your own. How dare you useless old woman cargo useless mad woman are you mad una ke phone wa when abo me do arobi ogime na wo ta ni ado arobi ogime gime ku egbe me you wo emi ogbu egbe yan Uwa edenu sero e uwa edene mi amero e yebo ye mi ogbo a ya we yebo yi emi ogbo a yebo who dare you we got her dem yo pa no ata we be live video gbe mi ari ogwa no ku a ne ku emu Jebo I take time nika gu egwe meti awi nu gba uye wo na ni wa gu me gu uru efun wo we ne ma do arobi ohia me emi jebo I wu na ene na ma o we ne ma do arobi ga me o ka wo okpoge na se more than 50 times ni yebo ike do na me ina we for social log cause o ma no me HIV o ma easy iyo anye ho we ina ko se jebo sisu we ma respect gbogbo wa me nu gu alo Iwa fesi we na ma wo ma ro we talagwo pa ye boy I ma ro we talagwo pa uma na ru enwa be gbe meje boy je boy usun we wo a emi ogbo a era me bi je me no ro emi oso we popo a ya we uga me ti bo ju nu we gun a o ku e peyan to boy egun an egbe gbe be me tara wa ma hello do ma no agugun ye boy no a aya we wa aro bi we me we Abu woni weda we nu gi ajunu finish we kemi ya egbe we kemi ya mai ni ate ya yo we gbe nu gbe no ji e ugu mati abo me video nu u mati abo me betu tai wo gun oba atuo ari e ba oge ala wo oge eru kai we gudo mo video me eruta wo mo no ya ka mi so because again is obo ya re mi ti we no ya do ekini But today uko we meti zobo ohun ba de izobo na pe mahu utete na pe mahu o ma tin ohun ba nu ya la dan Facebook o ya zenya me because u bege na gu pa me gu po gidi gano ye boy yo mi ogbo a ye se ro bi owe me gun ya ni ka egun a ma be gu we nu we na wa mo je na ni ye se joja no ma na egwe be me o ma na e lucky je boy yo respect can man no stay away from me stay away I wa mo egbo e na je boy Ijabo yo gbo bi e jebo wa wo ge meta igwe imeme odi o na horo ma wa wo ge meta we mu mi ari ogwa no kwa ye boy ne boy no we ti no popo la imi le boy ye mi ogbo a uzu o ye boy agbo e pai uju won bi e ko imi je boy a popo wi wa ne loveti be yan na Elevate you do we live video na ya do arobi na ye do arobi iwe wu a What did they worry you job boy
What bag but we were to her. Emma Puna Jovina Yanukboa. The boy take time. It may make bugwe. It cannot go we are Mumiari. Ye is a logo way. And Uke Mumiaria Eria or one of our way. Ye is a logo. Me on we Mumiari or one of what. Mumia here, ye boy. Mumia here. Do very plan not to boy go. Eno wa ke phone abe zuo tana abu tana abe gbe yo gbere ni ado agun ye bo wa were gbe we ya be weather we o isi ahun kan me go because yet we wa e bege mi wo da o eye ezi ma bi je boy na no ki aroto eye ban ope ni gbe ke mu je boy ope ni je boy ke logo kian me many people can da me ro bi je boy na egbe ti mi amia iyo ma no mi many presenter iya karu da be ro bi je boy na bi jora we me ma ki je boy ba na we mi we gwa lo na jo boy mi o ene wo ka fi o se na fi no kwa gbo e je boy ogbo ye yan gbe boy yan gbe obo guma na ri yin yen o ti an fi obo we love it no we ni awo de gbe fi egbo to je boy we me mi wa ta ma mi be ta ma we ima we asile gbese ije boy ga jam ka tode ije boy ni awon adanu azenu e ba so atagwe ijo de wa igwane udo we wa mo wa memenu ta ebe no gije boy je na je boy una we gbe damo una mu kie fun yo to ni ma do aro wi we ni ado aro wi gyo wa ni ado aro wi love no we ro bi boy we no rugwiti wa anwa meje boy we gbe mi okoko Wari ba nu meje wo re gbe mi okoko let's we do it that way je boy take time e ijo re ege we gbe lawonu we me ni tana ege we gbe lawonu stay on your bear your papa name ma we wuni wuna pa ege we gbe lawonu cause wo ju nu eta wo gun ba me hin we ari e ba gbogbo me atu o me we go mo video me nene video na wo hwe nu wo nya ya inwe na we nu a ibiera bi ju nya hin ya eni na no na why na ya dam yo what to ba to ritual ogun ba era ogun ba e boy no we no rugwiti ogun ba e love no we gun ogun ba o je gbe we ya kun ogun ba je boy we mana mu mejo gwa no kwa wa anwa ma omi okoko u mana ya tie me zo wi me no ti onu ya gbo we mi okoko ko se nu we wa na wa kie phone ya wa aro bi ogun me ije boy wa sun we de na boro kwa wa sun we bu je boy why make na anagwan yo ya comment ye ba u ya comment wa barere yan ni abagwan yo donu opa no ma bege nu we ke face me donu opa no ma bege nu we ke joja me donu opa no ma bege e ma nu we no joja ni me ni akaru di me yin so tu we ne we si joro bo be kun ya maka we so ni adote ba we gbi me utoge jo boy utoge ami oru opa no ma e mata anoro pa no ma e go peru ke solo me gbegbe o peru ke fesi me ye boy emi ogbo ye boy usun wewu a ye boy usaga emi ogbo je boy uzuo je boy take time me get comment me mu egbugwe na jena if you not stay away from me Holy Ghost fire o can destroy we who say ti gbe me nu gbe boy you know where who said it be never no be boy you know where who said it no aya gbe mu gbe love you know where who gbe je where je boy unwera me bi je me no re yo kan no we mi ni we ya no we bo ya no we ba fa de mi no ata o ma pe nu ke solo me wo gbe a don wo pa no ma e so asa we bo e so na bia wa ya ma bege don wo pa no ta we yin ma e go pe ni je boy ke logi jo re be Facebook wa ima gwan na nwa koni ya ego me HIV ina ato an kosi ya ni me HIV ya wa mo ebo ni ogwe mebi we ya hin ari to na ibe mo se no be mo ina ato an ina no na no me HIV ya kan ni gba forget but o ye wunya my mama wa me Mr. Understanding as a grandmother ebe gwe ni e tell me ni say o wa bile bigo ima mi ni uwe je boy u wa gbe o je boy u ga sun gu we de na boro kwa je boy u ga fin yagu Jeboy, it's as I can law Jeboy. Un make gbe. Un wa boy you know when you walking out talk with Jeboy. Jeboy we are working me ta when mummy ari wa no kwa. Mummy ari wa no kwa. Un ma mu gwa ri ma mu gwa Jeboy. When akie e fo when e aro bi ohime. E ni me ma wu da we. Abu we gbe tu e.
we have do me be do e be ma. If do e be when you do arobi we. Ima do e ma ne do e be YouTube. Okay? When you have do arobi we. Kenya mai ni ado tanya we. Ole se we imegu wa no do ni we wa me power. Wa me tina ya gun. You know, me lucky we boy ro je boy. Ekita o kan afian we. Ologbono re to gbonu jo kan afian we jo boy. Je boy emi nu gbe do ta me Facebook nu pu we to fun. O fun jo boy. Aka kwa hate o me hate we. Uke ya wu no egbe gbe sunu je ni be. Ati e me na yi. Me akielani sisi be kielani be sadinya imi abe kielani be derio jebo ima una were gbe we ya gwa be kielani no be YouTube e mana mi ana kielani no e ya gwa be kielani no ni ajoja no jebo ya sagbon sen mi e tete no gbo via ewa ijebo ijo via ya ri asigo ijebo ya gbe boy wa o jebo iwa ewo ge tamu me gari ogwa no ku o ijebo yi azeno ijebo yi no jebo yi mu mi ari eba ni aka jebo ya gbo via ewa o isi awon no ka me go ijebo yi udano azeno e dede no gbele mo no o ka gberi via ewa no to gbe boy wa jebo yi unwo to no to ka to gbu e unwo to no to ka to gbo jebo yi o to gbo bo gbe o to gbo ba fun ọ̀pẹ enu keti eme o ọ̀pẹ enu keti eme ni doro biewe ohun ta ọ̀pẹ enu keti eme o uwi doro bia mo za doro bia me o do ta ma gbon ki mo gbo wi me ọ̀pẹ enu keti eme ọ̀pẹ wọ́n ma mo riri ma mu e when I ke video yo to when ne ma do arobi ogi me be when I offend me. Then when I offend him, Majebo, you mo offend you we. Mo offend you we. You know, I'm not a rudame robia we be live video. No, me a robia weba. No see your robo beku. Since then, must see your robo. Must see your robo. Must see your robo. You are my time. You are 1 million yogoko. Now we are my 7 way we be live video. You may borrow. Oh, I go do it. I no go free. Oh, I go do it. I Dimo we worry what be me. Uwa popo me very o ije no se ti gbo ye bo se na 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 popo ro be uwa zo mo popo be ro uwa lele me ye kekia Yahweh for good 5 years in a major league ni ya amoti o ma kia e sete bana 20 o gba be 1 year ni jo ma wu ime ye kete gbe me ije bo ima go me won meru pu yo to ama go me won meru pu yo to Amago me nwa meri ukpo yoto Yahweh me to gbo eje boy ko weke ma ni tie we wa ga nwa meri wa ga mi ogoko unless wo wa ma mi o bi je boy tie bo me on phone wa na mi ogoko wo wa mi o bi je boy ati ebo me be program oge when wa ya boye ku aga mi egugwa no ma o bia ga ba wa oge o ko ga ba wa oge oge ga ru gwa gbo ga ju wa wu wa ro pa ga mi ogoko o wa ni wa na tie ni e bo ni wa na tori anu ro ga su wa bo aga mi opa ma bi dunu nu aga mi opa ma bo wa nu nu je e tie na me bi je me no re ni ya neru na nu wa uki ati tama me go ma be je boy go ro bi o ni je boy ke ro bi o me ga na e no te e problem no ga me lagbera we na aya gbe wa wiki bo e meje for good 5 years now, we gonna keep pass through. Ike aruwe teteshe so. Je boy ma go me nwa meru pu yo to. Je boy. Ako ya ga gbele. Umana ruwe nwa be gbe me. Umana ruwe nwa be gbe me. Guy, who go gbe me? Ye say Joshua no je boy. Where? Asen wo gbu e. Asagbo zen. Who say ti gbe me be gbe boy yo we. Who say no gbe When I get guaca me, when I get guaca me, it no ma respect be o jana o mie. O no kparo no ma beg let's go down like social media we no dey. Ni je boy ke ro bi o hia me. Emi agwa sunu e be nota. O wa we ro bi o me. Ibe gun na wo hu na.
ina ukona magi meto agwe yen o me HIV o se ni na won age o me HIV wo je Nigeria wa mabe go teku o ga so e Buhari o because ukun ni every day yan yare yen gbede yo ukun HIV emi o be no o wa no bo no meti bo fa po mari o ma khin o no ya dukun HIV debo it take time mi ari no mi awo pun no o ga bo de gbe kielani ne bo insult me ibe kielani be page na YouTube because e mani re YouTube yan kue so e mana mi ana kielani wa do ayin so tijo boy wa jo jane wa fan wa jo jane ya te gbo vie ne loveti ya te gbe boy o vie no ya nu po no mu ki obo no bo gbe wa je boy wa sun wewu ede ne woro kwa ebi nu me wa sun wewu ogwe wa sun we o ha ma mu e ogwe mega ije do re ni do imi awo emi ogbu e pa yi wa ho wa je boy wa fin awo ndan me do imi we how dare you me imi o ma uzuo me do imi we me ugwe mejebe no gugwa nike me imi oma wa owu abagbon umana ugwe mana egwere be bi me ugwere gbe imi okoko egwere gbe iye ma no do atie ni di ya ohun dan iya pagele ni te pisi we emi no keke ni atama we je boy egwere be gbijore ope nu kepo gbijore na egwere bo agbina ne ni ka o ijo lo ga fi do da do ko eke ni ka o iya pagele me nwa di ya ohun dan di ya ma oni mejo chanu we ono keke ni atama we egbere be gbijore anything no kosa ni jore ga igun ajo wa ro weje boy oni ibeti e ma toni ma we yana do alesa du we na be de fun oji we ni jomo ijomo be mejo mo e grandmother na ro wi orin me iji me seti du e na seti ijabo yo mo no lele small boy always so me ijabo bi ogbe wa je boy ijabo ye mi ogbo a emi ogbo a je boy ugwe zuwa ebo yo mi gwa mehinu a ti gbe a je boy ugwe fiawo je boy metam wewe gima ahia simi ari egwa do wo gbe boy inu avon to nu gbe ya avon to do wo gbe boy inu we na se we gbo e ba gbon we gbe gbe ki e la video we ni ma do aro we me we gbe gbe da won je boy di me mana be du e da we bi mana so okpe ni gbe ke mu we okpe nu ke sobo be ku me okpe nu ke tie me iya ni no do agun ajo ni ya ma bege wa ma bege ya nere ana boye ku we gbugwa nere ana boye ku gbugwa tete ga mi wo hinu wo ojoma ga mi wo hinu wa ma bege ni je boy ke rovie ye wu we rovie no riti wa ma bege rovie la veti no si ayedo no suse no me mi fa ve sto wa ma bege wa ma tita ma we o je boy okpe nu ke rovie jore si jore ai si jore a we mu ejene wa ma ta mi je boy wa unu ma no rovie je boy rudi me ma oni sunu je ni ya wa unu ma no rovie je boy rudi mi mia abinya ni wa mia i mia wa unu ma no rovie je boy ya iya kebe do seto wa unu ma no rovie je boy wa ya gurovie me ni je boy ya mo me nya hu up to today na o ma hin agbina ni me mo hin agbina ni gbi me in ma je boy okay ma we na ba gbogbo do hin ye se joja no be page we na wa gun wa etete no mo we ne kwemu we na mo boy na we na mo small boy na you not ashamed a girlfriend is zobo is uja Nigeria zobo na wo una ya friend is zobo akaka we zobo ga meti ye boy mu megbo to mewu we okan ya gbe o ya gbe wo ya gbo we ge loveti ne kwemu izobo ma we a izobo ma we a una banu wa we love to mu kebefu e kini bia kamazo zuo wa no ye mu oh mi tete nyon gladys oh mi tete ya edede ki yo ma ye gba okeke edede ki yo ma ye gba okeke kwagume guje boy gun 3 years eje boy ke lowo hin me wa no emi ni we apia wo ma so no ma temata bebe no gun ajo ma na temata umi ogoko because awu ya so e me ku ani obe yan that is too much igikwe obo no gbo wie ewa e ma won de no but tie me ti obo don bath that me ti obo is obo e ti wu me ama be nu na muwe ije boy na rudi me ona muwe nu zebo
Ona muwe nu zobo ni zobo make na kabo no make na de program imejo but zobo ma meti izobo ma meti ujo gwa we ma wizobo we ma rigo ki zobo ni zobo ya amu ebo ladia no sort of water make na de uma seti jebo uga ugiyeke iriara ya nu popo be la video unyo ga togbo unwo no do ga togbo oga eri tete ya nyi jebo yo manue oga eri tete ya nyi jebo yu ga mi okoko obia ga filu gbegbo ibia ka ga filu gbegbo omo bo ga filu gbegbo omo no je we be die yenye we die oga filu gbegbo swe asen ge ko we jebo a ogore gbegbanu we openu ketie me okpe ijore lare o ijore dorobia me o dota magbon ri mo gbo mi me o obogun manari go give 220,000 oka wetin an feel boju wa o wetin an feel boju wa when e bogeta na bola agwowo upo mo pepa ni wa me no no pa wa agwogo aye boy no ehin ye lucky jebo u kan me jebo yi wo momo be gbijore stay away from ijore that only your pa ni me need we gbewe wo ma mo na gbe la jabe na because you go view ekwe mwe no we gbe ladia we ne ma do akole ni ado arowi ohin ame emi me ma do dawe ado dawe bogu ayari koro wa awu ga to ogeju egbe beni we na egbe yan ni koli ogo fi yan mu o yan ni na mi me wa gin agbe megbon wa ya o wu abagbon wa gwogu a edede ekwe mwe wa fun ewugwe bibie ka no mu eje na ekwe be mu wa fun ewuwe bu bieka apa bobo ajunu la lo to hian bieka o ma enu je iwa ya gberu pa wa gberi ebebi uje Nigeria uje bo manana na that free we o wo meme ogbebo abolo upo mo pa no we gba bra ayeju me be vie to ni be ya awe mi prove no go when anywhere ogun ba jore ogun ba wegele ki meme di prove we manari prove ni re we mi okoko we mu mi are gwa no kwa ma iso gwa no kwa no we prove ni re ne ra bi jue ya ogun ba no we no ri tike no ragbon ya ogun ba no do ta wa wa una wo mo me jo gwa no ko ogun ma mi no we say must win ni we o se no na le we ayewe owo kele gbo wi we mu mi ahan we ri meme di prove where meme di odio o sie nwe na o mana onu mum ya hia we mum ya hia abe we me lele do nenemi iya ri go nu we me ba no do ne ti go nu ya ti me so wo no kwa wa mum ya ri yo be mejo mum ya ri wa no kwa ekwe mwe dede no ba no ave live video son iwu vie wa o de agbu wa kokoko wa ije nenemi pon ne ku Silvia yuru ere amu egbe ona do jivie kama egwa jivie mu egbe all because of ijore Silvia yegbe abega ebegbuwe iwa je nene wu ivi ogbale to imae ere ya jivie mu egbe jealousy gbu e wa gbon ere ya jivie mu egbe a nu wo wu are nu wo wa hian na nu wo yeke ekwe mu egbe apo ni se dede iju agbegbe agabebe punpo omo no ma metiri je kegbe wa wona paga etieme okwo no pe no ketieme ni doro bien gumero bien no von eko gumero bien we no von eko wero bien we mana mu na do aso be live video we mu mi ari ogwa no kwa ogwe me ga inu ogbo ga ipologbo aya nje ogwa no kwa we ya ti mezoba we finye we jore bunye me odio ni akbo binye wa mo mero we ti media wa bo ga agun obo na record we wa boga agun a wo so ma bo yin obo no bo la o no bu were gugu bi e ba son e wa mi na mi owo we do apie ma we obo na record we ire ba obo send me the video so we mu me so gwa no pa me pe di audio me pe so audio ni me be ya ohun oba no ba ya mu me ohun ye u be pe umana ari jigwe ba bo gwa no ko we go mo ijore we gasi le gbe ari ba as I guy iyo bo gbegwe imeji audio ni je bo ya gbowi ewa ege no na imi obo na gwa mana ri yin gi yan fi obo ja o imeji audio bega iyo bo gbegwe ye boy imeji audio 24 hours ogwe me mana obo send egun me ye bo gi mari ogwa no kwa wa ri yo ho e
do na gele wa ke we kedori ado we me get me to we etani me egu we me HIV etare ri ni we yin edari mere we ma ni goku na gon ukpu we kan avon ida ti umenwa ta wa ya watch wa ya ga video ya umenwa ewu but time we or every day or ya tell me jori every time wa ya ga no umenwa ye no bovi e me cause spirit me deceive me you know some feel the sun where ya robi okuna di ma oni robi o ya robi okuna umenwa ye no ben loveti menity e no won je do watch me when I was ubi o magbon pa magbon u get si ju ai ni ju ameme be live video no gbeli keke ni bi kayaje u ma ti na ju e bo je boy yawo wa ta na woman on that day we me prove ni ju ya gbo ye wa no mu mi are awe wa no kwa ni aka obo we ye be mo egbe ni ayaka obe ta ma me no bobo gwe me ma na we ye mo egbe ni ayaka ye boy ye mo egbe ni ayaka ukuno lenu enu aso ya me yakwo ebo bo mi o pon wo wi ya enya ya wo hun ni ko so pe nu ketie me o pe o ka wa afofie ne kere ogugwe kina o pe no presenter no man you no present us o ma se presenter hane o ene no e logun dana no e logo we no se mi ya gu logo we enu so mo bo ekun wa no wa mi ya ga me gbezo wa ma me gbezo bu da me no wa mi ya me gbezo so ukpu we vone ukpu we ovon ye kwa asakpo se be ne boy we mosese wa mi boy na obo send the picture egun me we are boy we no mose ni je boy wa gbe wa na o je boy u gbe je boy u gbe una wa ti gbe boy wa je boy una wa ti gbe boy wa ye boy esie ye boy una wa ti gbo we wa ye boy do ave me live video oh ye boy o gbe boy o ye boy u gbe la fati iju gbe boy wa o ye boy u gbe o awo manona ye boy we wa ti wa gbo we wo po mo pe opanu bi eno bi esa oh ye boy no won danu na mi small boys ulu yin agbon marike wa mi o to boy usun afred eh o we to mo satan na small boy na lucky we ye boy wo wa gbe boy be ne boy mo se Repiche boy be man oh oboni o send egu me wa ye boy wo wa ti wa gbe boy wa we ya na je boy oh salobua wa ge no momo si ye boy na wa gbo bi e wa na fe no gwa lo ye boy aga gu we ri go we oh ye boy ogbe wa oh you me prove oh ye boy mu mi ari egwa oh wa gbo we wa ma sa meju nu ta imasa me you no ta okpe nu ke popo me upu we fun ni se log we Facebook na unless o wa ko stay on your own I we gbe record go me gbe jori ai je boy igun abodo ofo ne gbe ana wa ko we without that e piche ne boy boy imagine e piche okay e piche boy wo abodure la ni e party me e pa deni ke de pare la deni tie pa no we gbe send the picture gun me e o ye boy a ogba no we ye a ogba no we gbogbo a ogba no we ba fa wo tie me o e na re ope nu ke ro bi me o je boy ije boy ogbe boy wa o obogwa iwe ne yana do kwenya boy yana do mukun de no ya akwo so that egi mi na me boy je boy ama mukun no obo ma de ni ti obo ide ne ni tie de ni tie ika ma no send la ni gume no a picture of here ni magwa boy ni je gbe wa we ma do le bi aka o wi bi aka Africa so ba so o hello epa damosa o jesse damo live video meje picture boy we no send gume
ime so manya be Facebook abo ti oni kwa ina we my sawe awe we o imumi ade wa no pa ba mi ana pe e ba di mi ana pe mi pe ne je bo u fun to we fun to me be fun to obo epa send him a picture boy baba na send the ere no send the ere me 3 years no ya robi me wa pay you will pay for it. You will pay for it. Because mama me okpa ni we. Ki ma we face gbe. Ki ma face gbe no wa. Asan say mi ujo we ya lukodo. No ma bie ma so we. O ma se we. O mo no keke no di moto no. O mo no keke no mweje wo boy. Una sai. Una ya nyukpo. O bogwe to ya nyukpo. Ya ga number 1 be webo. Eda ya number 1 be no we mana work hard. We are regret. Ukponu we ya mwemi menya wa regret. Iya ya no ti ogun oba we are dead today. We are dead. Eru bi abe sun wo we. Opopa wa no kere wa no. Ugwa ya mi ebegbe. But we I so ogun oba ari e ba oge but we go my video me. Ukpo we funny. Send them the picture. Obogun ye fi eke so obun ye fi eke. No send him a picture boy. Ni me picture boy ma wa. Wa ge boy we no mo se ni je ya gbe wa na. Ojo ogbo e bagbon ugwaligo no want down on friend these small boys. We want to destroy that people life. Ni ya we me we mo bi agbon la dan be Facebook. But wo mo say I get breast, I get shape, I fine, I fair. E fa bo boneno e bu ara atie me but uma mi opi amula dia. E wa we small boy ko egu emu ya la dia. Wa we bieka wa ri ayagbon wa. Why boy? All you were lucky. All you were luck. Oh, Boanya. Oh, we must so one of why must to be present. Oh, Bonnie waiting your present. Uwen wa begbeme. Uno bue bagmon. Oh, G. Oh, we. Ye came an up bar. Ya, me. Mete ka gugwe ru demi na imegwe ni mege do agwa kami do ido robi we video ma ido robi we page any bad comment you are gone, any bad comment I will block you. We not send him the picture wa go mo no gbe wa go zuo na ho negbe o ga ma so no ri obo kagma ma ho negbe o ku egbe ju wo kwa we ni mebe ho negbe me na o negbo wale ni bieka no ma emoje wale ni agbo keke ezo aro ugwa gunwa a story o e ma wonu e advice o e ma wonu noti wo attract oma wa ukmono ajo ivie lele ivie na ya mo egba abege owu e wa jivie ya mo egba e piri ivie piri egbe wo uge vie nu silo yegbe o e piri ida ya jivie mo egbe ona do jivie ya khama. Oh, jie bagmo de da zank mo say. Well, because you go dey gbe offensive. Ona we gbe akie live video na mo be Danny. Ni afilo we na e we me viewers so we. Then we na give me viewers so we je boy. Then we na je boy we. Okay ma we na be gbogbo do kan. Ope ni je boy ke logo. With a big guy, boy, ni time away. Let today be the first and last. Why would a big key phone when the money are robbing?